Hello barok ngadi ba jiki. Temta ngomot menyitu ba. Kadi si jengi, kadi si iska sales district mo. Kala pelajar kay midka namta kapos sweeper cleaner mo. Di gitu barok ki ba apply namta kani kapos. Kapada mi advertisement men. Nah kani panai Desember Januari. Sa dalun no kay midka. Kaling labo kani ka description box mo. Ngalabu ra comment section mo. Kani kaling sa buah comment section. Di sa download teka exam ko iya kani exam pa day teka exam ko mo iya ni kadlang sa tarik February ko ha Valentine's Day ma di pila ban ta exam sa lai Valentine's Day pan dalamit mo teka por lang exam kan kan david adu ko beji akan tamo de ngatrai nomor ke por do akan ta sai kandan ke jigli ko ma sis pa mak trai mo ko ka jigli sai ko sis pa mak ko sis pa tali de ka exam ta kan ka david tik tang ke jigi general knowledge mo thì bây giờ mình làm mình khai cái general knowledge trong trong cái mà bây giờ mình khai cái general knowledge trong cái state trong cái district trong cái negara India jengi trong cái partai berapa mà general knowledge cái one cái đấy cái geography cái history cái science người ta cái này cái current affairs mà current affairs cái jinjia cái bajian mình cái sini mà example kumba hetma onu kumba presiden Trump ulit kan ya onu presiden ke Venezuela ti kan kali ke Venezuela ka dan haka kontinen yu ka di na Amerika mo oke tang kita ai PBB sa preparuhan exam yang sila era PBB yakni ki important questions tam tangan ka grade 4 ma te sila bahan naman ta kasi sa trik te pinaya po sa si pusing ibat pun kaya mo sa pun kaya do ya pila man pas pa ikan exam mo thì phim ta thì cũng đủ bằng download cho cái này bị cắn mà thì con cái là bằng lại Google mà Google để sẽ type vào sách RPA Mikhail mà RPA Mikhail để sẽ lấy cái này cả và mình còn cái này RPA Mikhail đã chịu video mà oke kita klik cái này để klik cái này kita spoil cái này ke page spoil này page scroll siapa asap klik cái này pilih này download limit card klik kan tuh nah tahan ikan ai select office pilih ai kadeka DS district selection committee is kasi klik kan tuh the examination type the examination type maka kadeka written test mo test klik kan written examination mo examination de sa klik na kapos sweeper cleaner December 2025 mo kung buong mini wal pemi ako December klik ito mo the register email jadi tes ai email jadi yang tu sa email jadi yang tu ternyata pakai email the ai new captcha pentap new captcha nanti ada pendap new captcha code saya klik kan search mo dia adalah klik atau search betul kesami kan ke page kenapa klik print option print dengan card yang mau saya klik kan deh saya kan tak ini kembali sibuk